Hai, assalamualaikum teman-teman. Selamat bergabung di labnya Bunda teman-teman. Silau sekali di. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat bergabung di labnya Bunda. Semangat puasanya teman-teman, hari ke-13. Berarti nanti malam tarawih hari ke-14. Besoknya kita tarawih malam ke-15, berarti sudah pertengahan Ramadan. Siap-siap kita mencari ini teman-teman, mencari malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil guys. Semangat puasanya ya teman-teman. Bunda sholat dulu ya teman-teman. Bunda sholat duha dulu ya, baru nanti kita lanjut tadarusan guys. Sudah stay nggak Bunda? Sudah hampir guys, sudah hampir. Karena banyak yang dikerjakan teman-teman. Kalau siang ke atas itu banyak banget dikerjakan, jadi biasanya itu Bunda kalau sudah mau masuk setengah Ramadan itu sudah hampir ini, sudah mau habis khatam satu kali, tapi karena banyak banget kesibukan guys.
Kalau habis duha itu banyak banget yang dikerjakan. Mau keluar lah, ada ini kontrol lah, apalah. Hai teman-teman, silau. Bunda pakai lampu ini, lampunya karena kalau tidak agak gelap guys. Tahu nggak ini bunga ini teman-teman? Filosofinya katanya kalau ada bunga hidup dalam kamar itu bisa jadi detox katanya sih. Racun-racun itu dia isap sama bunganya. Begitu katanya. Yang saya baca-baca ya teman-teman. Bisa jadi detox untuk tubuh kita kalau ada tumbuhan hidup dalam kamar. Yang penting jangan yang ini teman-teman. Kalau bisa jangan yang ada tanahnya. Kalau yang ada tanahnya juga berbahaya teman-teman, karena itu ada apa itu istilahnya itu kalau yang bunga yang ada tanahnya di dalam kamar itu apa itu ada istilahnya. Nah kalau bunga ini, kalau bunda ini yang pakai air ya teman-teman, jadi dia aman insya Allah. Kalau pakai tanah bunda tidak berani karena ada sistem apa namanya itu, kalau tanah tidak boleh katanya gitu sih. Nah kalau ini pakai air ya teman-teman, ini pakai air. Tapi dia hebat loh, dia tumbuh teman-teman, itu tumbuh dia. Bunga yang di teras rumah itu, yang di samping di kamarnya anakku itu banyak banget bunda sudah buang-buang itu bunga. Lalu kepikiran nih kenapa tidak kasih masuk di ini botol pot. Nah kebetulan banyak begini pada 3, ya sudahlah. Dia tumbuh loh tuh, ini dia tumbuh, ini anaknya. Ayo maksudnya dia dia ada pucuknya guys. Hai Putra Kemen. Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Kalau berpuasa semangat puasanya ya. Kalau lagi tidak puasa misalnya yang non, semangat bekerja ya teman-teman. Selamat beraktivitas. Ini hari Kamis. Tidak dirasa itu ya teman-teman. Waktu itu akan selalu ini teman-teman, akan selalu cepat berlalu gitu guys, akan selalu cepat berlalu. Halo, udah sholat dulu ya teman-teman, sudah mulai wudhu ini teman-teman. Allahu Akbar, la ilaha. Allah. Sini. Allahu Akbar.
Halo teman-teman. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Semangat puasanya ya teman-teman. Selamat berpuasa teman-teman. Yuk, rame-rame kita raih berkepahala di bulan suci Ramadan teman-teman. Hanya sekali 1 tahun. Ini kenapa ya? Kocak sekali ini handphone ini. Kalau digoyang sedikit pasti kacau. Ini handphone. Ya itu tidak mau lagi. Padahal saya coba kasih menyala lampunya. Ampun dah. Muncul lagi.
Bunda kan matanya silinder teman-teman. Jadi kalau apa namanya, kalau ini silinder dan minus teman-teman, terus silaunya kalau tidak dibantu dengan lampu tidak bisa, walaupun sudah ada lampu sih. Ya ampun, ini handphone kasihan kacaunya. Saya tidak boleh soalnya ini barang boleh dicek sedikit kocok pun. Ini sudah parah sih, sudah terserah. Hai teman-teman, assalamualaikum. Terserah dia deh. Silau deh, nanti ke lampunya deh. Silau guys. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat bergabung di live-nya Bunda. Wih, gelap betul kalau tidak pakai lampu deh. Iya, gelap. Pakai lampu. Semangat berpuasa ya teman-teman. Semangat berpuasa. Kita tadarusan ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qul al-anfalu lillahi war rasul. Wattaqullaha wa aslihu dhata bainakum wa atii'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innama mu'minuna alladhina idza dzukira Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat bergabung di live-nya Bunda ya. Kita tadarusan dulu guys. Yuk, rame-rame kita cari pahala di bulan suci Ramadan teman-teman. Niat membaca Al-Quran itu saja sudah berniat saja itu sudah ada pahalanya teman-teman, apalagi kalau kita baca.
بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فخوفوا وأن الكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ الدبر إلا متهرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat bergabung di live-nya Bunda. Semangat puasanya ya teman-teman. Selamat berpuasa teman-teman. Aduh. Selamat berpuasa ya guys. Wadkuru iz antum qalilun mustada'atun fil ardi takhafuna ayyatakhaffafakum an-nasu fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الجلال العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخذوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستكبرون.
Halo teman-teman, assalamualaikum. Selamat bergabung di labnya Bunda teman-teman. Semangat puasanya ya teman-teman. Kita tadarusan dulu ya guys. Tadarusan dulu ya teman-teman. Halo teman-teman, selamat bergabung di labnya Bunda teman-teman. Ada yang nonton ya? Kupikir tidak ada yang nonton. Berbanyak pahala ya teman-teman bulan suci Ramadan. Ada juga yang nonton. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumsahu wa lirrasul wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abadina yawmal furqan yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir istantum min udawatil dunya wa hum min udawatil
ما ما كنا ما كنا لنحرك عنهاك عن بينات حي عن بينات وإن الله لسميع عليم إذ يريقهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم وإذا تقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون Halo, halo, halo teman-teman, assalamualaikum. Selamat bergabung di live-nya Bunda. Bunda pikir tidak ada yang nonton. Semangat ya teman-teman. Semangat puasa. Berusaha untuk khatam 1 kali teman-teman. Mencari pahala guys. Aduh, kasih lurus dulu kaki sakit ya. Sakit kalau jangan. Lebih bagus di atas. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقلنا ضرب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني براء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل
على الله فإن الله عزيز حكيم. ولم تر إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. Halo teman-teman, ada yang nonton ya Allah, Masya Allah. Terima kasih ya yang teman-teman yang setia nonton. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا خالدين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا وهم لا يؤمنون الذين آتيت منهم ثم ينقضون أهداهم في كل مرة وهم لا يتقون وإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يوجدون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم
Sadaqallahul azim. Tabau, tabau, tabau. Saya selesaikan. Selesaikan dulu sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yuridu an yakhdamuka fa inna asbaqallah huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa annaka baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an annaka baina qulubihim ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يعلموا 200 وإن يكن منكم 100 يعلموا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وأليم أن فيكم ضعفا وإن يكن منكم مئات صابرات يغلبوا 200 وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون أرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي كن لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أضيف عنكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. Halo, assalamualaikum teman-teman.
وإن يريدوا خيانتك فقد خلوا من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم والذين آمنوا ولم يهاجروا معكم لا يأتيهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في دين الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا ومعكم فأولئك منكم والذين آمنوا من بعد هاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو أرحام بعضهم أولى ببعض في قاتل الله في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Halo teman-teman, assalamualaikum. Selamat bergabung di live-nya Bunda teman-teman. Allahu Akbar.
Halo. Oh, Silo deh. Aduh. Silo, guys. Halo, assalamualaikum. Selamat bergabung di live-nya Bunda. Salam kenal. Semangat puasanya ya teman-teman. Selamat berpuasa, semangat puasa. Pokoknya semangat dah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bagaimana persiapan untuk bunda-bunda ini yang nonton, bunda-bunda apa mas-mas? Kalau bunda-bunda, mbak-mbak pasti sudah mau buat kue kering deh. Sudah apa namanya, kira-kira mau bikin kue apa. Terus yang mau mudik, ayo komen-komen yuk. Kira-kira kalian mudik juga ya? Kalau bunda enggak mudik ya teman-teman, karena orang tua bunda sudah dua-duanya enggak ada. Sedangkan saudara bunda itu jauh-jauh semua teman-teman, ada di Jayapura, ada di Jawa, ada di Kalimantan, ada di NTT, jauh semua saudaranya bunda. Yang paling dekat itu di bunda sih di Kota Makassar. Kan kalau rumahnya orang tua dulu di Palopo ya teman-teman, di Palopo, tapi kan sudah tidak ada orang tua ya dua-duanya. Jadi ponakan yang tinggal di bawah karena kuliah sudah mau wisuda itu. Ponakanku bungsunya anaknya kakakku cewek ya, orang tuanya di Kalimantan. Nah, gitu teman-teman. Jadi itu nggak tahu kalau selesai nanti. Kalau selesai bisa rumah kosong itu nanti banyak tikus. Nah kalau rumah kosong, karena nggak tahu kalau ada keluarga yang mau tinggal kalau selesai ponakan itu sudah wisuda. Nggak tahu terakhir saya pulang kampung itu kapan, nggak tahu, beberapa tahun yang lalu sih, karena orang tuanya bunda itu sudah lebih 10 tahun ya sudah tidak ada dua-duanya ya teman-teman. Almarhumah mama aku dulu, baru sudah itu bapak aku. Mudah-mudahan mereka sudah di surga ya teman-teman, amin ya rabbal alamin. Sudah kan silo banget. Aduh. Silo guys. Kalau di kamar tuh ngantuk, bawahnya ngantuk. Padahal bunda itu teman-teman selama Ramadan ini, Ramadan ke-13 tidak pernah tidur teman-teman. Kalau sudah habis sahur enggak tidur lagi, karena menurut bunda sih kalau tidur kalau habis sahur itu justru malas ya teman-teman. Justru orang kalau tidur, kalau puasa itu baru tidur itu menurutku itu justru lemas. Pernah bunda coba itu lemas banget sampai kayaknya enggak mau coba lagi. Pokoknya bunda itu kalau habis sahur enggak tidur ya teman-teman. Ya apa yang dikerjakan, misalnya beres-beres, sudah itu siap-siap duha, terus tadarusan, setelah itu berkegiatan. Banyak yang dikerjakan teman-teman kalau sudah selesai ini habis live, banyak yang dikerjakan. Kadang bunda keluar, ada yang dikerjakan di luar, atau karena bunda kan sekarang lagi terapi ya teman-teman. Ini tangannya bunda ya, tapi ini alhamdulillah tangannya bunda sudah hampir enggak terang ya, enggak kelihatan ya. Tapi kalau pakai lampu sih loh teman-teman. Nah silo jam udah silo kalau pakai lampu. Nah tangannya bunda ini sudah bagus ya, sudah ini ke atas sudah bisa. Kata dokternya sih sekitar sebulan 2 bulan lagi ini sudah normal tangannya bunda. Ini karena bunda jatuh ya dari motor teman-teman. Sebenarnya bukan kesalahan bunda sih. Jadi saat itu bunda antar putriku pergi di kampus ya, di Unhas sana,
di kampus. Nah tiba-tiba ada mahasiswa potong jalan itu dari, kayaknya dia dari kantin, potong jalan. Padahal bunda itu sudah mepet di situ, dia langsung potong jalan begitu ya. Bunda tidak bisa lagi rem itu, sudah nabrak terus, dan bibirnya bunda itu robek sampai luar dalam itu dijahit teman-teman. Nah bunda tidak perhatikan, padahal bunda itu jatuhnya miring. Jadi ini yang kiri ini ketindis, makanya yang tangan dengan kirinya ini nih yang kaku. Tapi bunda tidak perhatikan karena fokus bunda itu waktu ke UGD itu bibirnya bunda dijahit dulu. Ini dijahit di sini. Ini jahit, ada luar dalam tuh dijahit, itu banyak darah. Yang bikin kaget juga karena anakku itu sampai menangis. Kupikir putriku itu ada apa-apa, ternyata menangis karena dilihat di kerudungnya ibunya itu banyak darah. Padahal itu teman-teman, anakku yang cowok bilang, saya apa yang antar, maksudnya dia yang mau antar adiknya. Saya bilang jangan. Dan saat itu juga tadinya mau antar pakai mobil, tapi jangan deh naik motor biar cepat, maksudnya supaya tidak kena macet. Kadang-kadang kan macet teman-teman, naik motor itu kan set cepat. Bunda kan termasuk, walaupun mak ini pembalap juga sih. Jadi itu, dan pagi tidak panas teman-teman. Nah, kecuali kalau siang-siang bunda itu sebenarnya pakai mobil itu malas teman-teman, macet. Apalagi di Makassar itu sudah mulai kayak di Jakarta itu macet. Pagi orang mau ke kantor, mau karena bersamaan pada ke kantor, kuliah apa semua, macet banget. Keluar saya dari kompleks macetnya bukan main. Belum lagi yang pasti dekat Pertamina, dekat Unhas, terus lagi dekat Emtos di sana, macet total. Pakai mobil mah habis bensin tuh. Kalau naik motor kita bisa lewat di apa namanya, di trotoarnya, pokoknya cat gitu. Tapi memang mungkin mau kena musibah itu. Tapi yang penting kita selamat ya teman-teman. Alhamdulillah. Nah ini yang tanganku ini saya tidak perhatikan. Jadi bunda itu kenapa ini tangannya bunda ini kayak nyeri banget, baru kalau kayak kaku kalau diangkat begitu. Setelah diperiksa di saraf, ternyata ini harus terapi teman-teman. Gitu. Nah itu kita cerita ngelantur. Bagaimana teman-teman? Tidak ada yang komen. Astaga. Kita sudahi saja live-nya. Kita sudahi saja live-nya dulu ya teman-teman, karena ada yang udah mau kerjakan ya teman-teman. Sampai ketemu di live berikutnya, mungkin nanti siang live atau sore live, siap-siap untuk buka puasa ya teman-teman. Maksudnya nanti kayaknya bunda mau bikin dadar, terus sayur apa deh, mau bikin nanti mie, mau bikin bihun goreng teman-teman, bihun goreng pakai sawi itu enak banget tuh buka puasa. Terus mau bikin tempe mendoan, terus bikin bakwan andalan, terus bikin es. Ada itu hari bunda beli alpukat sama buah naga ya, itu sih. Jadi ya mungkin live persiapan buka puasa. Kalau siang-siang nanti bunda lihat ya, kalau semua selesai. Sampai di sini dulu live-nya ya teman-teman. Terima kasih yang teman-teman yang selalu ikuti live-nya bunda, sarannya guys. Assalamualaikum, dadah teman-teman, I love you guys, I love you. Terima kasih ya, jangan lupa nonton juga kontennya bunda ya, video-video kontennya bunda. Aduh sepi banget itu teman-teman, sepi guys. Nonton juga ya teman-teman, nonton video kontennya bunda. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Assalamualaikum, dadah, selamat berpuasa, semangat puasanya ya teman-teman.